Ejaya konyene no kai komiti lo ka yuara kanu ko reda lolo. Minister lo chichi lo ka yuara Jacob Both. Ngesta balebe abola na ngesta Ipuda sikesi kanu da ngara kina ipotoloi. Lude pedorete aridakini kabenyak. So it's my considered prayer that this committee will come on our side to help us in the budget committee and parliament overall to help us get the funds for the key areas that have remained underfunded or not funded at all. Kingitazi MP Siluipu kanui kamni tosa kirotebe abu Uganda orema duration uka UPDF kinga omamuda irabete chama kinit boss nyesda buoteme be Apollo dobereti na nyesari kabenyakalu eringa kesi inapnapeta chiekiro konyedo nweji asim eraido kwananu bongono kina otoma irabet eriongete la yuara nyesda ja konyene nuke komiti kanoda pesikin e budget lo de kotos kesi kanode karu le bonit la apiyai.